Nanti di acara nikahannya Tati mau nortor kayak gitu. Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Ada siapa itu sampai tememble-memble itu ngeliat macet di depan? Nih, ayo gigit-gigit kuku ketahuan. Konten Ria. Iya. Hai cantik. Hai. Mana cantik satu lagi? Cantik dua. Menti. Iya. Hai. Kocik kok bengong banget sih? Wow. Iya, baik. Oh, lu juga lapar. Mau makan. Mau mamam ya? Mau makan? Iya. Oke, ini kita terang banget. Ini kita on the way ke mall yang waktu kita ada belanja Asia Shop. Gelap. Yang waktu kita belanja ada Asia Shop, habis itu kita nge-mall yang makan kentang itu tuh. Jadi kita kecamatan. Jadi kita kesana karena iparnya mama, si Eda mau nikah. Dan sebenarnya mama udah dapat kemeja buat si Kocik dengan dasinya. Mungkin kalian sebagian udah ada yang ngikutin ini ya, instastorynya mama ya. Udah dapet, cuma trouble-nya celananya. Sebenarnya bisa sih pakai celana jeans aja gitu kan, cuma kayaknya kurang cocok lah. Jadi ini kita OTW mau lihat di mall ini kan, karena lebih besar daripada di kampung kami, itu kecil kali pun mallnya. Semoga aja laki dapet buat si Kocik, dan mungkin abang juga cari dasi baru atau kemeja baru gitu. Dan mama itu sebenarnya udah pesan dari H&M atau H&M, kalau di sini bilangnya H&M. Kita udah pesan dari H&M, dan mama baru dapat email ternyata gelap lagi. Dan Rex kan. Dan kalau baru dikirim mereka sekarang belum tentu besok sampai. Kalaupun nyampe mungkin Sabtunya, dan itu tidak mungkin sekali kan, karena pagi-pagi itu kita udah harus siap-siap kemana-mana gitu loh. Kita nggak akan ada di rumah. Ya, jadi untuk jaga-jaga kita bakalan ambil option berikutnya, kita bakalan cari outfit baru seperti itu. Semoga aja laki. Semoga laki memang sih kurangnya ini aja sih, apa, celana doang. Cuma celana doang. Cuma aku mau nyari dasi biar dia barengan sama abang gitu loh. Seenggaknya warnanya sama. Karena dari hem yang kemarin mama dapat itu warna dasinya itu biru dongker. Dan ini mama pengen beliin abang dasi warna merah. We will see deh. Hujan-hujan, perfect ini buat nge-mall. Tati Niki kalau kami ke Plus City, Tati Niki parkirnya ya. Tati Niki parkirnya di sini. Kalau kita kan biasa di parkiran yang sebelah sono no. Ini parkiran baru. Dasar lu memang kau memang tukang jajan, kakak. Udah. Ayo. Iya. Basten, Kocik. Let's go. Links. Come. Wow. Sama Zoe. Wow. Kocik sama. Jadi kita bakalan lihat H&M, siapa tahu kan yang mau pesan tuh ada.
Dan kita bakalin ke Seuna. Ini udah mama, ini di Seuna ini juga udah mama lihat online dan mereka punya untuk kiddos kayak gitu. Ini last minute shopping selalu deh, selalu. Mari kita lihat. Wih. Yeah, ini yang kids. Ayo, yang dua inilah. Oke, let's go. Sama Dana Krawatte, Louis. Kom. Hier ist der Kinder. Ya, genau, das ist Kinderabteilung. Ini kita cari kiddos. Dah, ih cakep itu sayang, lihat. Wah, yes. Yes, keren banget. Ini dia dasinya. Ini dasinya, mama lihat udah online. Lucu banget ini. OMG. Yes, ini kita ambil yang kupu-kupu. Yang kupu-kupu. Ya, das. Kocik, bitteschön. Ya, sama. Mau dinosaur ya? Mau yang dino? Dino ukuran. Oke, kita ambil dua sama hem. Oke, dia doyan yang dinosauria. Padahal mama tuh pengennya ini. Sayang, ini cute banget. Satu set. Ini satu set dengan celananya 50 euro ini. Nah. Das ist mit Mali. Das ist auch mit Dinosaurier. Wah. Das ist auch Dinosaurier. Ini juga ada dinonya nih, lucu. Magst du diese? Nein. Magst du lieber diese? Nein. Diese nicht. Hah? Diese. Ini 6 euro. Nur diese. Das ist, ini 15 euro dengan dasi dinosaurier. Ini ukurannya dia. Musst du probieren, oke? Probieren mal. Coba kita lihat. Ist das seine Größe? Ja. Passt Hose noch. Ja, er muss noch probieren. Darum habe ich gesagt, Hose noch. Ja, Hose noch und dann ist alles. Ja, Kabinen sind geschlossen. Ist man da. Nggak bisa dicoba. Scooby Doo. Und schau, wir sind im Kita Turbo. cobain di sini aja. Tuh, kocik. Schau, ich reiße. Ja, ja. Zeig das. Zeig. Ganteng ya? Anak mama ya? Dan teman. Udah mama? Kopfball. Aber diese Hose passt eigentlich auch gut, ha? Eigentlich ja, mit kurzer Hose. Aber wenn es regnet, Nee, aber wenn Dings kann man das nehmen. wenn braune Farbe Ist ist, schon fast da? probier mal. Ja, mit. Nur probieren. Ja. Ja, ja. Das ist für die Hochzeit, Louis. Ist das die 104 oder ist das die längere? Und das ist Kopf, rein. Und So, Dinosaurier. braves Pferd. Das ist wie Hassan. Hassan hat auch. Hm. Warte kurz. Papa mag das auch nicht. Eh nicht. Yang mana ini? Ganteng. Hm. Ini? Yang mana? Ini?
Oh dia pakai dino. Coba lihat ke atas. Iya. Louis Hip. Lihat ke atas. Schön. Tren, Louis Tren. Ich bin da auf unserem Pferd auch so mit ich will da auf Super. unserem Pferd und ich auch Ja. da rein im Kino. Ja, was sagst du? Diese oder die größere? Coba andere Hose. Die größere Hose, ya? Ne, die andere Hose noch probieren und dann Louis fertig. Ini Louis. Andere Hose? Dinosaurier. Mama, wir müssen kaufen. Müssen kaufen. Ja, müssen wir kaufen. Kita beli ya. Ich will jetzt bald die Film bald auch Luisa. Surita. Oh, du kannst allein schon. Eigentlich kann ich eh mein Handy. Bei meinem Handy gibt es auch so. Warte, schau, Samantha. Ich habe ein Ding, Samantha, schau. Da ist ein Ding und da steckt in mein Handy rein und da. Dann wird wieder größere Hose noch. Und da reicht Geht die? Oder ist zu groß? Nah, pas. Super. Ja, passt. Ja, komm. Fertig. Dann gehen wir essen. Dan gimana? Und aus. Kocik. Ternyata Jobi. ternyata diskon. Diskon 50% dong semua, ya ampun. Kamu beruntung banget deh, beruntung banget. Laki banget ya. Mit dem Auto woanders fahren. Tuh sama. Wih. Diskon 50%, gengs. Kita nggak tahu ternyata, ya ampun, lakinya. Dan sekarang kita lihat dasi. Ich mag diese auch. Das ist auch schön. Den schwarzen. Na, das ist schön. Oder Weinrot. Ja, dann gut. Papa schwarz. Ja, ein Stück. Schwarz hat Papa schon. Papa hat schwarz. Papa Box. Dann ist das rot fertig. Oke. Passt das für meine Länge? Das ist eh all size. All size. Okay, dann. Oke, dasinya udah dapet, dasinya abang. Ini banyak kemeja-kemeja lucu, nan cute-cute. Ayo kidas. Dasi merah cek, karena dressnya mama itu warna merah, gengs. Jadinya pakai dasi merah juga. Oke, dan ini kelaparan seperti biasa. Step ke Blue City, pasukan ini langsung drolling sama yang namanya Kentucky dan Dunkin Donut. Hai, Kocik mana? Gemacht. Ayo. Ada yang nortor. Nanti di acara nikahannya Tati mau nortor kayak gitu. Kita bawa ulos. Bawa ulos. Bonbon. Dan ternyata paketnya si Kocik nyampe. Kemarin kan kita ke mall itu nyari outfitnya, dia juga diskon 50% semua. Dan ini H&M-nya juga udah nyampe. Sekarang kita akan lihat ini orderan mama yang buat si Kocik yang dari H&M, H&M, kayak gitu. Jadi ini dia ada apa sih namanya, macam sweater gitu, gengs, warna biru dongker juga. Terus ini satu set ya, kemeja dengan dasi kupu-kupunya dan celananya beserta si apa sih tali ini. Kita buka ya. Pas di nikahannya Eda itu bakalan hujan, makanya mama siapin kayak gini. Tapi kan kita kemarin udah dapat sakonya ya, udah dapat model jasnya gitu. Ini kita lihat tuh kayak gini. Jadi dia punya sweater gitu, kan cetek ya.
Tuh, jadi mau pesan sweater kayak gini. Dan celananya juga biru dongker. Tuh, jadi celananya begini. Ini satu set murah banget loh. Celana dengan kemeja dan dasi, dan ininya itu cuma 15 euro aja. Tuh. Dan kemejanya tuh lengan pendek. Makanya mama cari atasannya kayak model kardigan gitu kan. Tapi pakai saku juga cocok sih. Tuh, kayak gini loh jadinya. Cute banget kan? Jadi si Kocik ada beberapa option ya untuk dia pakai ke acara nikahan ntar. Dan si Kocik masih galau, dia tuh ntar pakai dasi yang dinosaurius. Hah? Dinosa. Gengs, ngomongnya apa sih, gengs? Dinosaurus. Astaga dragon. Iya, dan dia tuh masih galau mau pakai dasi dinosaurus yang ini atau dinosaurus yang satunya ini nih, lucu. Ini juga cute sih. Mama sih pengennya dia pakai dasi yang ini, lucu banget. Yaudah deh. Thank you for watching, gengs. We will see ini entar final outfitnya si Kocik bakal seperti apa, dan final outfitnya dua gadis mama, abang, dan mama pastinya. Bye, gengs.